Ma me boss tell to because the fufu ni nti no ye ni adaje sa. Say me ko fufu o. Anapaya. She ye banchines ye ya ben kwan me ko no ma akokɔ nsa no ye simu bibia de si ho. Monso TV ni ma me na me hwɛ de ko so Adom TV. Enti no ye ko ye wodwe ye fufu ni ngmewonu. What ya say fufu ike ngmewonu. Enti no ye ba chop onu. Osere. Baye so mo medidi ba se chop no so be as be chop nyek kran eti baye fufui baye CJ I found the new publisher that work at you ara ho sem we de anigi sem na aba na bo cha de ko gina batara ho sem bi wo the new publisher CJ wo sem me catch ahomache no the shesheshe ne ka sem kwada mienu ahwo mo kwankwada no e ma ya o ba ko mfie nan ba ko mfie mienu ye so ma ko school apon abedru fie awia no me nsan kwada CJ omne omna na ba mabrewa afie konyane kwada ya ena no mo dawie no mafamu owu awu CJ na wo hyen kwada ya da bokata na ye wo mo enam obi nim na CJ media kwada ye mai suku kone ne ma totototo ne adidie no enhwehwemu koso de because ye hwe ese bibia ne wo mo ho eche se violence bibia ya bro ma na bibi this is omu free school by Nancy crowd omo ba wo bra o makọ wodo mo school mo anti ya na empempi no nkwada free school bo mo beda ni se akwada yi de ya chese ye se komase ohyima kusu eho na semi siye kwada yi ba ko yakosu ajewa ono wo 4 years na ana obodu ewo 2 years as say ye kase no mo school ewo Bantama Adventist School amanfrom na sija rehosama abebo busua no sa no ti police force hyehyemu ekoso esi bosumi 28 fo no eno mo kyese asem no esiye na asem enwanwa o sija wonim se ukọ 28 sada no a kyese yi oshima kusu komase de esiye no na wo sand wani kyeremu ewo yesi bunu empotem ho a sija honso abranche no nya 26 years kwabena jei ena ne girlfriend no 90 years so o Nigeria na ye fe no testimony na woku abai wa no de na kohye septic tank mu ma chese fire for ni ti ya mani de ekọ ho no na chese board ne krompo ese ya ne sa CJ say yes one abrant yes wo aba besa ne be sempre no mu anie eno ne nya kasa kasa na o chese wo de na batwe ewo no a eno na o mini hye wan kasa biem I said you see KNUST de ya na ye akomai ebufuo ye o onim nipa ye na mo yesoso ye ho dendenden ni ade but baabi nipa kwa baabi wo ho no ma CJ wudi ho agrobeku nipa se obufu a na wan so wakoma mu a ni a wo beye no wo beye adekro no awie no na afei ebufuo no ateko no na afei wahu se medi nkwasi asem yes medin kwasase nipa bebre etu na wo make decision bia na wo da suban bia dia oh facha me enyamia facha me na me bu na afu ebufuo wanu ne ho ebufuo ne bai na se ye we kra wonim se omukọ ho body no na afa ye hwehwe nipa wo oye ne se kira kwan ene ye se kwabna je na de ne ho akoma posifo so se testimony saman tata no na senka nipa ye komu nyina saman tata na ye yi asije ko bi ni ewu na on fa de ho nkodi wo bra ye hu ne kira kwan yesi testimony saman tata kwabna je sama yekase wono ade ne ho akoma police fo anhwehwemu ekoso dendenden CJ the new publisher dia wode aba ene abosoro emu eya kwada ne die titiu maya kama efie nan de no mkodi ni school de no mkodi ni school na obidi ma wom de no mankasa toye na obi na edi no mkwaje ye na ye duane anyinya na se asai akoye poisonous enkoba so obi be shada se me poison waku bi aduane bi a kwada na die CJ ekoye ba kokrompo dia enso o ma ye nuafo na mo nyina kobo mo be didi abom as a parent mensunu mu mensunu mu nia eye me na mo franketwa 2 years 4 years 4 years enti grandma onko se ya oye grandma na mede me ba jawo na kwada wo nche obehwe kra waje nkwada yi nketenkete na nkwada yi de anyia bedu for 2 years yo CJ enti no post for ye hwehwemu omonyemo ayen na yehunu na fe ye nyina so ne mfa binya futuo ya de ye mabusua ne nyina yakokese pa na CJ me fa abna answer na obeto aso no ye producer Dominic Siyeboa oso obibika wa send me message sisi ase enkran no opeso challenge o
Dome. Yeah. Dome. I say cry no wo kan nyina. Enim. On say. Yeah, nti ono opeso kire ne bobre. Dominic so tin cry papa. Ah, on me na be kan cry no ha na so one wo. One wo. Me. Just on for the tin te ho. Me pese be good Dominic and ma so no pay. Smoke. Catch a smoke we say. Me am nua kwani. Me pese be good animas me se na kan kakra na ya che no on fan hye ne ho. Ma ne mfa me. CJ. Ma me nkwa banim. The Ghanaian Times da bokata nie na wo hye mu a CJ wo se ha je ho sensem ne omudwumadi no e na foreign affairs ministry no e che se be deliver omo passport in 3 days it will be a enya botoye mo na montoto mo niam emfa ntwen nyame yadom o china Ghana enya 68 years out of 68 no wo wadi mu mfie sen e bia wadi mu aduasa wadi mu aduanan num te se meti hei wadi mu aduanan wadi mu aduonum wadi mu aduosia obi kra da na yenya afa hodie na ene ye wo no munyina ni nyina ye na da obokra tai che se Ghana mai wani da so se Ghana be ye ba mu da Ghana be ye eti no an ye nyina ye de eprepra kwamu asia ye fa hodie da eye nyame yadom a ochina enti nyina ye nya hoboa na ye mfa nsia sije ma me mfa wo enko da obokrata se ma wie we on unsa ye ma me obi a ma me awra gift aware ajebo sije bo nwom yi ma no yaba o yeso yaba o ye ko ya yaba eti gift aware waba oba yeso amagana ma nyina huru se waba ye rafejo marken echese obekọ na wakoyi ensema no asem bia de ba no wakọ no wakoyi ano nti wo haya CJ ye twen na ye hunu de be fi ma pa enti ado no da bokrata no nsem na ba na do so de ka de be ma ho ene ya bobo so no ubia mkan ye wani gye ho na bo ma ba so wasem nkran me hye wo se mesua nkran asa wani munyam wate bibia be fine enti yen ko CJ me da se pa